1608 aningkan Harokret Trokra nerkep aningkan ke British atum East India Company portum India lo akeng pak nanci biceng 1608 aningkan akeng nanci biceng adim ta Gujarat along Surat puadin Surat kenon ke district lo Surat along hello atum akeng pak nanci biceng lo lapen hala sohut India long arecho ke Mughal Emperor Muslim arecho lo Jahangir pur Rasi British atum Ladakh akeng pak nanci bi hunang ke Japon ke Captain William Hawkins alang lesa keng pak nanci bilo lapen alang li kewang ke aprangsi ke beha bepar aphan sinacing kicho Jahangir long ke je India long beha bepar naik lem dia aphan lasi 1608 aningkan haling bang lo Jahangir pencetong lo angpar ke Mughal Emperor Jahangir bang permission pidar long ke Klemoy ate tax long bo mode chok lo ke India tu amat silatum British atum bang 1613 Harokret Trokret Cricket Thom aningkan bang ke latum Surat along factory nangkim pangcheng long ke factory ke the lapen Ladakh kan nangkim bom lo nangkim bom si latum pangdang bom lo tax samukha ke Mughal Emperor mate Muslim are cho India re cho tum longon bom lo ako 1616 Harokret Trokret aningkan bang ke factory ke the ako second time Andhra Pradesh along adim bang Musalipatnam polong bang ala tum kim tan angke South India na thu lapen ke pu North India na bang ke British atum control thip lo business line pen lapen ke lason bang bom se 1700 aningkan 1700 AD ban ke angke British atum lapen ke India re cho tum bang na che tonte do long ke la na che tonte do lo itum la those who are going to the college and his university they may know the history of the Battle of Plassey 1757 aningkan Battle of Plassey ko isiaron ka chedan dolo adim bang Plassey polong West Bengal lo hala sohut Bengal are choke lake Siraj Uddullah polo lapen Bengal are cho alang ani ka chethen nai ka commander in chief ke Mir Jafar polo amat British commander Robert Clive bang Bengal tengken pun aso Bengal tengken pun amat Siraj Uddullah pen ron kache dani phana porche pathik lo angka Siraj Uddullah bang asepahi lok se lak sisu se do ron kache dani sepahi British atum bang ka history tenglo dang te bang suring koi dawe bang seta John si history angam lo polodang te komat lo ron kache dan ga ke bang suring koi dawe tum hai de ron kache dan pe British atum Siraj Uddullah phan param de Battle of Plassey long 1757 aningkan koson se nang geram deba langdam lo polodang ta hala Siraj Uddullah aning ke chethen naya commander in chief Mir Jafar po bang aphan hala Robert Clive atum bang British to bang nam de jo amat hala Robert Clive abedun rong amat koson se Siraj Uddullah phan parem nang ji ma po bang a polisi bang hala bang thanla amat ana se pahi ki ong hana bang parem de neli la so history ki purda mathe bang kupia the polodang te non chethan Anton macam mana nak? Karbiang long ke 6 schedule area po sepa mo itu masongja po songja pitum ninje la logadi. Lake hala 6 schedule to the Constitution of India. Hadak si clearly lo hadak ito. Paragraph 20 lo. Dake tribal area, which means everything belongs to the tribal. Everything. Political rights penceng lo, land rights penceng lo, business kado kawe antame, lapen ke sakuri matan si pinai pinang le kado kawe anta, tribal atum saja kongdo. Lake Karbiang Autonomous Council latum saja kongdo, sakuri matan si pipe. Third grade, fourth grade sakuri non pini Assam government tum dangang nangke interfere doni pan aron masih abi. Setapi ni la Karbiang Autonomous Council ke Japon non ke tim Karbiang Long BJP han punang kok lo, latum apan masih ke nam dia lo teh. Lake non Assam government atum di Pame punili British atum le hala Siraj Uddullah along commander in chief pan nam dia sona dasi dake tuliram rong hang penceng lok tim Karbiang lo pan nam dia lo atum nam dia lamaran ke non mangke ini tum ke long nangi aphai ile tum aja kongan tame la tumang pathuk dak lo non mangke la hello la si ake chok che bangke dak ile tum long nang ke Japon tim Karbiang lo mode BJP atum hello
Latum pena joksi tum kelong na iya jakong wanan tame akaprek pan tirwat pon thulablo. Lapen ke paragraph 20 6 schedule to the Constitution of India ke Karbing Long Autonomous Council atum yang si kapap hukje pan towar than the pulo tang ke di hala Assam government apen central government ke direct latum ke towar chilong de thek dang apa hukje pan towar ke thoke no latum ke council ban ke pamo hala Mir Jafar le Sirajudullah pan kosong se pare nai mapu atowar thuplo sona dasi dat tim Karbing Long mate BJP atau mangke state government han mangke atau war thoplo to nonke lasi 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 bang papugdak lo lasi Assam government atum they are already anti 6 schedule to the Constitution of India they are anti constitution deli pudaji ase Himanto Biswa Sarma jo 6 schedule alam aja kong lan ka Chini are polotang te Indian Constitution papuk nang gelo mati ta nono bang la tongke Constitution la biruthe se thorong lo nono bangke Angkala non angka use bangke tim Karbing Long apa tuliram long hang apa koreng sing be apa apena kaprek hon use pini ile tum kelong naji jakong ana bangke je jor lablo ke thoma bangke Assam government they have the Assam government they can interfere in the Barak Valley. Assam government cannot do anything in the Barak Valley even though if Himanto Biswa Sarma and those Assam ministers, you know, if they go to Barak Valley, even they could not speak Assamese language there. Jong se Assam government ready, Himanto Biswa Sarma pen cenglo, katu itom da Barak Valley nam lopulo da filo kan inje naik. They have to speak Bangla language. Forget about giving jobs and all. Latum haladak interfere da mune, bang cerai trip hadake. Sekala ada Karbing Long bangke nangai interfere dun coba kali dak nang lucok hangya komala ki thoken te toware thoken lain tum la nang kopo komat sila tum bhan Assam government handa ani ga pathilo hala dak Barak Valley ke 6 schedule area da kali Barak Valley is not a 6 schedule area but the Assam government they cannot do anything there in Barak Valley lasi le tum ke lang dam nei la lo dak keman me kya pe pole tum punang koklo aur pen innek choinang koklo ile tum dak tim Karbing Long ke ja pona tum ake thek thek ali dong chok claim riti kar tang ki heno dak ji phalang no de riti pa bang ke tim Karbing Long tum claim che nam nam 60 pa phuk riti pa phuk che nam la hello mai tuan torna ja pona song jalo man last 1969 anikan ne kai ke da puerdo ni tum 1969 anikan ne tum mistakes dalo Hamprick they Sita will not repeat this in the coming days. No longer the only final solution to protect ourselves, our land, our property, the tribes people is that to implement Article 2448. Hamprick long lay polodang te nono bangele tumke cherai komunelo. La 60 dola nang ping ko jo se kapa phuglo polodang te autonomous state 2448 ki kimta aliabe. Kopia palo polodang te Paragraph 26 itu la Constitution of India lo mangketa ke tribal area pulo mati. Paragraph 20 macam autonomous state ki munji. Jong se paragraph 20 jong se kapa phuglo pulo tangke itu autonomous state kali separate state long se tamil lake daga bangke general state si mandat po. An general state jong se kemando pulo tangke daga bang itum tribal atum eja kong avelo. Long leja kong avelo itum sakuri ke long itu macam kong avelo. Ate daga general state minalo. Lasi la paragraph 20 62 the Constitution of India bangke itum kapa phuk no bangke tum pinre nai lapen tum chesong no nai nele yui soselo isia hormuka research Meghaloi hill state ke hang ahut khasi garo jantia tum hill state ke hang ahut 1960 pen ha 69 an lana jak ding atum state ke hang ahut India government atum Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru alang li offer pilo angare chomang li da domha Captain Williamson sangma la pena kaprek domha jenang tum Assam en chekat nang nelo nang tum aphan ni isia system nang bona bipol ke Scottish plan bolo la pen Nehru plan boda dulang Prime Minister Jawaharlal Nehru ame thang sila so plan che salam lo lage 1967 68 la lomo lage Nehru plan ko hala dak ni lang ya lo hala dak 99 phan pharong bong pen Han trok sirkiap 99% aja kong la khasi garo jantian han pidek matro jakong isibat ki pipe ko pilo je la ke state kurang tum cipuri political power aja kong anta bilap MOU MOS long kabe aja kong anta bilap
Jepodon de pinang MOU MOS ke. Non nini thoma philo polotang te nili methanga page do social media lo. General Secretary APHLC punili paklang dagi. Ate non penangan political leader atu lahai mudi phan truk lo. MOU MOS lana ke me kudi. Scottish plan la pen Nehru plan se ke the chokla. Hala the financial power na pilla lanjo. Assam government atu interfere do ne. Plan long edo minister atu interfere do ne inglong lo. La ana che kom se